Lazar Sheehan ili Lance Sijan rođen je u Milwaukeeu 1942. godine. Njegov deda, Petar, došao je u Ameriku kao srpski emigrant tokom Prvog svetskog rata. Otac Slavko i majka Jane venčali su se 1941. godine u crkvi Svetog Save u Milwaukeeu i ubrzo potom dobili sina Lazara, poznatijeg kao Lensa. On će postati jedan od najpoznatijih pilota američkog vazduhoplovstva, a ovo je priča o njemu. Lazar Sheehan, ili kako su ga u Americi zvali Lance Sijan, je diplomirao na Vazduhoplovnoj akademiji Sjedinjenih država 1965. godine. Ovaj budući pilot isticao se kao vrhunski sportista. 2 godine je igrao američki fudbal za tim akademije. Osim sporta, bio je svestrani i talentovani umetnik koji je na završnoj godini izvajao skulpturu ženskog tela. Jedna od najčistijih formi da se prenese gracioznost i jednostavnost jeste ženska figura, bile su Lensove reči. Ovim projektom želeo je da prikaže gracioznost i slobodu. Nakon diplomiranja i završene letačke obuke, postao je pilot ratnog vazduhoplovstva. Poslat je u Da Nang, vazdušnu bazu u Južnom Vijetnamu, gde je leteo na borbenom avionu Phantom. 9. novembra 1967. godine, prilikom misije, njegov avion je oštećen i on je bio primoran da se katapultira. Iako je bio ranjen, bez hrane i vode, 45 dana je uspevao da izbegne neprijatelja, skrivajući se u džungli. Pao je u ruke vojske Severnog Vijetnama 25. decembra 1967. godine. Ozbiljno ranjen, Sheehan je uspeo da pobegne iz zarobljeništva, ali je ponovo uhvaćen i mučen. Ovaj mladi pilot umro je u zarobljeništvu 22. januara 1968. godine. Odlikovan je medaljom časti, najvišim ordenom američke vojske, za svoju nesebičnost i hrabrost u smrtnoj opasnosti. Lazar Sheehan je jedini diplomac Vazduhoplovne akademije koji je dobio ovu medalju. Ova prestižna američka letačka institucija i dalje neguje sećanje na hrabrog, mladog američkog pilota srpskog porekla. Godine 1976. je studentski dom Vazduhoplovne akademije dobio salu koja nosi njegovo ime. Ovaj mladi američki heroj srpskog porekla opisan je u mnogim knjigama i dokumentarnim filmovima. Godine 1981. ustanovljena je nagrada Lance Sijan, koja se dodeljuje za herojstvo, hrabrost i službu. Ova prestižna medalja se dodeljuje američkim vazduhoplovcima za iskazanu hrabrost i liderstvo.